Hello, TUNIA KUKI channel vezo si na bon vin lem na hi vin koi ta bang hi chi channel tu chana subscribe nai lo na vai le subscribe anaki bol vin lang akoma bell icon chu me in lang notification chu ola koi le chun aphat changa hi ta chu namo thei jing a hi ti jong chu iga sai thei hin tin aban le TUNIA hi KUKI channel vezo si ko ma ngai dam kan thum no men aji chu video hong vai ge deu ta in a hin la TUNIA hi detail de wa in sei diu aban le video jong hi hong sau je mai the hi aji chu tu chana news ki mo ho zo seung ki su khoma hong ki sei ding ai je a chu hong sort mai the a chaina langa ho CRPH te news in thu ado a adon but no ho jong in sei diu a hi in hi chwa khu e hon federal army iti leong ki phu do ding ha mi chan ge hi tam ti jong e ha do pen wa hi in hi che ho jong chu hong zaw ding a hi ti chu in sei ma sat no hin titin tu hin Burma Boi Na hi hin sei huitin Burma Boi Na a hi isei si ule milham ho thina civil ho thina ho bo in sei jivin a hin la tu chunga hi SEPAI ho thina jong in sei diu ai tai ti jong chu in ki het sa ma sat no hin tin tu hin sagain region na patna hin pan no hitin ti chu Indian to boulder langa patna hin pan no hitin thu so hi aban bana in sei diu a hi to a hi sagain region na hi mi thum athi e ti a jong chu ichilai headline hi ga simleu chon he deu a hi in military ho hin ichilaya mi thum ho hi anathat ki novin ichi mi thum ho athawa thalan ka mowa hi chapang khat hin kichabi ai ta chu a window kha dinga hi gachi a window ga kha go naile ama jong chu a khut anaka pi veti a chu news a kona report kimu in ama hi kum som leni chapang numei a hi in hi chi ama hin kot kha dinga khut a hi ta khwa ga za do ai le a khut chu SEPAI ho hin an ka pi veti a chu report a kimu in abana chu mi pi hin protest hi achi zomjing na live in hita chu ki jot na hi a ball win aban le SEPAI ho hi ado dal jing na live ti jong chu a hi in ichiwa mi thum ki that ho atiu chu mi ni hi a pet na on the spot ti chu amuna hi thiden jing a hi win aban le mi tampi ki tong kha a hi win ichi a ki tong kha ho chu hin la do win ti a hi hin in nung pi event ti a hi mi pi hin ki phin na nei vai le hi chi SEPAI hoin open na hita chu fire run ball jing le open fire run mo ball wa protest lang ho hi an mo ka mobile pasal khat hi a o ma an kap kha wa ni che an kap kha phar wa chu aloi hon hospital a po le hospital a po na wa he ama hi dam zo talwa thi a hi in ichi ho si chu mi thum thi a hi ama ho se hi sagain reason langa kona a hi uti jong chu ika he te ding vai ga se hin tin aban le administrative office ho jong hi Burma SEPAI ho hin anhal have ti a chu ichi Monday ni la a chu anhal have ti a chu news a kona mo a hi kitnen aban le hi chi mi pi ki phin mi thum thi chu a hi ai le Tuesday ni a ita chu punggit la a jingka lang punggit na anakap li a hi ti jong chu iga he the ding vai phone no hin tin aban le ichi April tarik nga ni chana mi thi ho hi zanga le somsagi alingta in SEPAI khutna ki man ho hi a hi le sang ni le jasagi le somgit ali as jasagi le somni le git alingtai ti a chu hichewa association for political prison ho hin phone do na news a chu ananei ki no a hi mi ki tha ho hi ivet nai le tammo mong ta in tu chana hi mi sang hung thing nom hil a hi ta in ga hisab le hen e ho KUKI ho kho ga ki hisab hen lang la khoni lang hil hing mai thei a hi ta in iza a chu na samong mong a hi tai aban le to a isei ma bangovin SEPAI ho thi na chungchang in sei taute ichwa hi mi li SEPAI ho hi mi li athi in aban le ama o hi grenade na attack ki ball a hi ti a jong chu an seijin a region chu a hi ai le chwa hi an ki sei ki nin sagai lang ichi hi gol hang pau e ho thang haugin KUKI aman pan anala na ami nga anathat ne ti chu a hi in tu chana hi
news a international news a chi jing na lai a hi in je a chu tu ni news a jong chu chiwa hi hung pangkit na hi aman anabol na chu a hi le aman hita pan anala na chu April tarik ni a hi in ichi April tarik ni a chu sepei ho hi mi gup anathi a hi aman mi nga tha a adang chu aloi hon atha hi ti jong chu iga he thim ding vai chawai detail de wa kan sei hin tin a hin la hi chawa hi chi thil su om pe na chu ichiwa thanghaugen gol hang thanghaugen pasal hang san hi ama hi apet pe na ichilai muna chu anathi den a hi ti jong chu ni ga het theu hin tin ama hi eima kuki chon dan dung juya hita chu vuiliam na jong hoita anaki nei thei tai ti jong chu iga het thei ding wa kan phone kit hin tin hichi news in a phone be na a chu ni som sunga hi sepei thimo mong hi mi som leli a thing tai ti a jong chu confirm anabolo a hi tai tamu village lang hi tu le tu a hi sepei hon jong a boy pi pen le akichat pen a hi in tu a hi sepei ho jong hi tamu lang side halkhat a bolding a hi sepei izat ham khat jong hi ahung ke tole ti jong chu news a ko na mu a hi in a hin la tamu village ho tamu lang side ho hin hita hi traditional homemade ho thal azat chom chom ki si ma ta chu go phel ho to sepei ho do dal na thei thal azat chom chom gas ho ai lo le steel ball ti ho vel hi asi mu wa sepei ho he ado dal jing vin lampi hoi ating tan jing ve ti jong chu news a ko na chu mu a hi in ama ho hi tu le tu a hi chi sagain reason lang hi sepei hon jong akichat pen a hi ti jong chu iga het thei wa kan phone kit hin tin tu hin mandalay lang in sei kit noi ten mandalay lang nga mi thi ki nen ichi jong hi kum som ni noi lang ai in kum som le ko nu mai khat anathat ki no ven sepei ho hin ichi atha da no hi news a ki mo da na chu ajipa to amani hi na tonga hi hlonin na to zol hlon pha na hi in lang zone dingai ta chu gari newa ahung ki po hlona hi le sepei ho hin anung kap mo vin hi le ajinu anunga to chu anakap hlawe ti a jong chu a savin amin jong chu ngchalaya kan ta do en anasim leu chun ne he thei de wa hi in ichi amin a hi in ajipa hi ai wanga ajipa hi ima tilo a hi ajinu he anunga to ai je a chu ajipa hin gari hi a hi za ajinu anunga to hi a hi chi ajinu anunga to chu anung kap mo wa anung langa ko nan kap la jinu an kap kha wa hita chu ajinu he anathi a hi ti jong chu nga het thei ding wa chwai kan phone hin tin tu hin bagolang ana sayo hitin mi pin sepei ho cha dan a vet nai le a dei lo phat no wa hi tu a hi military ho property a hi lo le China property ho zo se hi mi pi ho jong hen I attack pen no a hi ta in hi je a chu hi chi wa jong hi I khat Burma ho telecom company khat Mytel kiti khat hi attack anabol win hi chi Mytel office hi ana attack novin bomb ana sep lut novin a hin la security guard pan a sei dana chu a bomb se lut no hi apo poi a ban la a bomb hi hi ta chu local made a hi in hi chi bomb an se lut pen wang chu apo poi ti a jong chu news so an het sa in hi chi bagau go ho a hi in bago ho a hi in bago area a hi in ngachi bago area a hi chi Mytel office hi thupi ta hi in hi chi chu attack anabol a hi wanga hi chi office a bom aga se lut pen chu anapo lo je a chu imacha se poi ti a jong chu news a kona mo a hi in hi chi Mytel hi e holanga ga ke se han lang hele Jio to bang a hi in tu le tu a Burma sunga jong amin chi pen telecom khat a hi in network khat a hi in hi chi hi je a chu hi chi military ho a je a chu civil mi ho jong chun ita chu attack anabol a hi in hi chi bogo district ma a hi civil hon police station khat attack anabol kit navin
hi chi maitel office a se lut ta bang bom ki sim thu ho chu choya he ta chu ana se lut kit novin ana sep lut kit novin a hi le hi chi wawang hi apo in a hin la koi macha athipoi sepai ho kitong kha omin a hin la athiwang a poi ti a jong chu news report na ko na chu mu a hi in hi chin a sei be na a chu ga nung chi je mo hitin hi chlaya chu kan sei do opo in hi chlaya bom ga sep lut hi identified by rider kiti in ichi civil mi ham ai lo la government mi ham ti military ho ham ti ki hello a hi in Burma sepai ho na to ham ai lo le civil ho na to ham ti chu ki hello a hi in a hin la ichlaya aga ki mu kit dung ju ya chu ichlaya police station a attack theiwa a bom sew a ki ba thai le chun civil mi hi dinga chu gin mo na aneu a hi tu a hi military ho hin boman selut no ahung po za pha na chu mi za ram khat ke tong kha a hi ta chu a bom ahung po pha na hi military oi lung hang wa thalamo kap kit no hi thalan mo kap kit no vai le ni chi a thal kap mo wa chu benga na tong khat a kap li kha kit no vin aban le no mai khat jong hi na sata li me ti a jong chu news report na ko na chu mu thei a hi mi chi maitel hi military hon I to banga pan ala ham ti chu ga mu thei a hi in hi chi military ho a hi ja a chu attack anabolo a hi to a hi yangon lang hin sei hitin yangon a hi NLD chairwoman khat aki puimang ki ne ti a jong chu news a ko na mu a hi in hi chi ama hi kumsom sagi langa hling a hi ta in ama hi NLD a dinga jong chairwoman khat a hi ama an puimang wa ama an mat wa hi mi tampi hin demna anevin yangon branch a ko na hi ta chu an kai do wa ana puimang a hi in je a chu mi tampi hin hi chiwa hi demna anei hi pungni la a chu amat nova ama hi ana puimang a hi aban le chi military ho hin NLD lam kai ho hi mi izat ham khat jong a thaw aban le mi izat ham khat hi ama ho custody a jong thi jong atama tam hi ta in het deu ka ta sanin hi chi news lui ho cho ana veleu chun ama ho chung chang jong chu tampi in sayo a hi ta in nang hon jong het them deu ka ta sanin aban le ga nung vet kit lew hen ga nung vet ti chu masanga ana thi ho chu ga vekit lew hen ichinu mandinga hi phat masa a jong chu hung a hiu ichiwa hi velew hen hi chi amina hi in no mai no min chu chair woman no min chu a hi in ama mandinga hi ahung le ama amu lo phat no wa chu hi chi NLD member mama khat hi anamat no a hi ama hi institute nei pa chu a hi in su vocational institute kiti ngi nei pa hi anamat no a hi in ama hi April March tarik gate ni a chu anamat no hi chi news dungju ya chu iga bet nai le hi chinu to a chair woman amat nu jong hi chair person amat nu NLD leader nu amat nu jong hi Mars tarik gate na chu mat ding ana got no hi in a hin la amu zo lo je wa chu zan hi a chu anamat no hi ti jong chu iga het thei ding wa kan sei hin tin abana ama hi amat pau jong hi chi Mars tarik gate ni a anamat pau jong hi police custody a thi a hi ama hi a ha vo be se je wa chu tho zo lo wa thi a hi ti a jong chu anaki seijin aban le hi chiwa ukhin mung lat kitipa jong hi NLD chairman a hi in ama hi a hi le chun Mars tarik gup ni a chu anamat no a hi in ama jong hi police custody mama a hi thi a hi amat jowa jong hi nasata a soisa danu a hi in nasata a je muwa hi ta chu a eng bol danu a hi in hita a eng bol naw chu tho zo lowa police custody a hi ama hi anathi a hi ti jong chu het theina ding wa kan vel phone hintin aban le hi chewa koko kitipa hi a hi le chun ama hi executive NLD office a na tong a hi in ama jong hi anaman kit nun
ama hi Mars tarik som le nga ni a cho namat no hi in ni som le ni nga zowa ama jong hi police custody mama hi anathiki na hi choi vet nai le police hon amat ho jong hi avo wa hi ta chu aje mo wa zen lo hela amo koi ji da no hin a zen lo ji wa chu ama ho hi a tho lel teng ole hi ta chu ama ho custody a chu thiden jiu a hi ti jong chu e ga he theiding wa kan phone hin tin hi chiwa ko ki ti pa hi football pe Vietnam ho ve lunglut ho football pe a lunglut ho games anavejing football anavejing ho chun namu deu ka ta sanin ama hi international player a hi in football team ta a hi in a goal han lai a kichep na ho jong chu iga vat nai le chun Vietnam le a hi wanga to a hi NLD executive ma pan ja a hi chi sepai ho hin ana thau a hi ti jong chu iga het theiding wa in phone kit no hin tin tu hin India langa hong lut no hitin India hi mi tampin adem hi aji chu vanoi le si na ani na democracy country la ani na ahi in ahin la ichi Myanmarin Armed Force Day aman niwa chu eten aga bol ja achu mi tampi hin dem na aneyo ahi in adem na aji pen jong chu hichini aga zaw ni a civil mi thi chu zakhat lang hungwal ahi hiza achu mi pi hin na hichi gam ho si hin Burma SEPAI hoi support na gabol hi ti tai ma hi demna nasata ne a hi in ga veleu hen hi chlaya asana highlight jong kan bolin hi chiwa highlight kan bol si hi ichi military hon Armed Force Day aman niwa eten gabol ho chu a hi chu China Pakistan Bangladesh Vietnam Leo aban le Thailand Russia ti ho hi a hi win ama ho si hin aga o mo hi in hi je a chu civil sepai ho hi EPSAP ham ke talo ichini a chu civil mi athi dan hi tammo mong a hin na sa in hi je a chu bloody day ti a jong anaki record kit na hi in record khat ansim do kit no hi in ichini chu i het deu kata sanin 27 March 27 ni chu a hi in hize a hi mi pi hin India hi an oimo a hi in a hin la hi chiwa civil mi atam thi je a hi India jong hi hungle pan kit na Burma hi na sata oimo na ane hi milham ho chungai tai khut na ha jing vai le ke ho jong kong pan deu a hi ti chan ge a chu news jat choma chu an savin ni cho chu iga vat nai le chun thamon jong hi om le jengin Burma SEPAI hoding ai ki chat hi tai ti jong chu iga sai theu hin tin tu hin CNN langa analut kit noi tin CNN hon military ho khat ake ho pi na Myanmar army Burma army ho khat ake ho pi na wa ga veleu hen aman asai na a hi ke ong sang hileng kachanu ong sang sung ki hi angol le ka ti ding a hi ti a hi news a chu flash anabol win ai le ni za a hi mi pi hi lung hang wa ki phin wa ama hi social media ho vela jong ipp hama jit no vai ta chu insulting ti chu ama dem na a hi thil tampi ajit no wa social media ho a jong hi post anabol ve ti chu a hi in amin chun he no vai le chiwa hi kan ta do in ni chi hi a hi en a chi army pa min hi aban le CNN te hin ama hi interview a jong hi thu tam pi ado a hi in aman jong a sei be kit na a chu hi chi article 49 1947 a constitution anaki sim na a jong chu anaki sei a hi ta in ong sang sung ki hi chlaya ong chu anaki jit nin ni chlaya ong hi al khat kan jit do in ama hi mi chom to ki cheng a hi za chu ki phallo a hi ti a jong chu ana sei a hi chlaya chu ana veleu chon ong sang sung ki ama hi foreign ho to anaki chen ja chu foreign a hi tai ti a chu nol na ki nei a hi ti a jong chu ana sevin aji pa min jong chui chawai Michael Eris ti a hi in ama hi British te a hi etiam khatna ong sang sung ki thu sim na het nom wa jong le chi ong sang su
chi a thi chan a ji pa thi chan ho jong chu anaki seijin hi chi ho chu na vet nom vai le hi chi KUKI channel a chu an ho leo chun hi chi wa ko na jong chu na ngai hla theiwa hin ong sa suki thusim ho chu na ngai hla theiwa hi aban le amana sei be kit na a chu hi chi article 49 dungjuya thil ki bol hi hita hi NLD in adem na sata aneya ong sang sungki hita lam kaina anei hi ichi mingong lang dinga hi za chat ta hi apa general khat hiya masanga SEPAI Burma SEPAI phudo general khat hiya hita hi general khat chanun hi chito banga government dem na anei hi mingong lang dinga hi za chat ta hi ti a jong chu ama hin ana sei be kit nin hi abana chu CNN in yangona ita chu thu agala lena a hi mi tampi ke hopi a hi vin hi chi mi tampi a ke hopi ho si chu masanga video phat masa video ai sei ma bangwa chu SEPAI ho hi civil vana ke van vai ta hi wa amau hi achin jingwa hi in koi to kyo ham ai lo la kon report api ham tia vel ha jingwa hi in hi je a chu amau hen avel ha jingwin koi a kyo pi ho zo se chu an chom khom wa amat no vai le mi som la khat lang hi ta chu anamat no hi mi som la khat hi arrest anabol hi in hi chi CNN report anapi ho zo se chu mi som la khat anamanovin ai le hi chi CNN in an nung het kit phatna hi nal ha do lo vai le hi chi to bang hong lung the hi ti a hi warning anapi ole hi chi Burma SEPAI ho hin mi som la khat la chu mi gate hi al ha do ta win a hin la mi thum ho hi tu chana hi hoya ham ama ho custody a ham ai lo vai la tha do utam ti jong hi het chet a hi nai poi ti a chu news a chu het sa na ananei ki nun a hi to a hi isei ma bangwa CRPH news reporter hon a thudo na ho chu anangai hlakit no hitin hi chi oi ta anangai leo chun nang hon jong na phat chom pi deu ka ta sanin koi to bang hi che asim the ka seina a he them thelo ho chun hi chilaya anoya ka thiljit ho hi anaki simovin lang hi leo chun hi chewa ko na hi izat ham khat het be theu hi aji chu hi chi english a kan jit na hi in a subtitle kisim thail kisim man ji lo ai za a chu he tai kan jit tho ji a nang ho mu thei dinga kan ta do ji a hi in a question ma sapen ana veo hitin hi chewa hi ama hon ado na news reporter hon ado na wa chu ipibola hi chi CRPH hi nan phu do ham ati chu CRPH hi ipibola nan phu do ham ati a CRPH meaning chun het kit lawa full form het lawa le chlai ki jit he hi in hi cho hi hoita an vet ji diu a hi aban le ama na sei be na a chu tu le tu a gam dan ho hi evet nai le military hon izakai hi a control a hi in military ho chon dan hi akidei lo je a chu hi CRPH hong ki phu do a hi ti a jong chu ana sei ki na hi military ho thunoya aki nom lo je a chu hi CRPH hong ki ding do a hi ti a chu hi new CRPH te chu news te chu don bot na ana pikit ne na hi abana a question as akenna he anavekit no hit hichi ani na thudo na a hi ado chu a hi le hichi nen sei chit pi theiding ham government tha ong ki phuding dan CRPH in government tha an form ding dan hi nei hil chet pi theiding ham ti a chu question anabol a hi in hichi CRPH in adon but na a chu tu a jong hi acting government umjing a hi hichi vice president in vice president makaina a acting government ke phudo jing a hitai ti a jong chu hichi 2020 election a patna chu acting government hi hitai ti a chu an semin hichi ahung ki phudo pen hi a hi le national unity government NUG ti a chu phudo na hong ki nei ding a hi la to a hi announce ki bol nai lo a hi jong le acting government hi umjing a hi ti a jong chu phone do na ananei jin a hi chiwa amount an don but be na wa chu hi chi NLD le non NLD members ho
ki goma heta chu NUG ki hung ki phu do ding a hi in hi chi announce zong hung ki bolwa ding a hi tai hi chi wa hi ethnic leader ho zong zau ding aban le ita chu NUCC ti ho party ho zong hi zau ding a hi ti a zong chu ana seizin hi cho ki thu a hi cho CC ki thu a hi form hung ki bol ding a hi hung ki phu do ding a hi ti a zong chu news ho ko ma cho het sa na ananezin abana chu CRPH in a sei ben a 31 March ni a zong chu issue Federal Democracy Charter ho zong chu anaki simin aban le announce anaki bolin ichi 2008 na constitution asimu zong chu su set dinga la ta lo dinga het sa na zong akinei je ti a zong chu phon do na ananezin ichi wa NUG government hin phu do dinga chu group li ki suto a hi chi hung ki form ding a hi ti a jong chu CRPH leader chun het sa na ananezin hi chi wa a jaw ding si group ho chu a hi le hi chi wa elected lawmaker ti hovel political party CDM ti hovel a hi lo le protest leader ti ho society organization civil society organization aban le women and youth ti ho hi cho si ki thol to a chu hi chi NUG government hi ung ki phu do ding a hi national unity government ung ki phu do ding a hi ti a jong chu CRPH in news reporter ho chu het sa na ana pekit nin a hi aban question ana vekit no hitin hi chi hi e hon jong ilung thimowa pen i ha do pen i boina pen jong hi dinga kata sanin news in anado na cho Federal Army phu do ding ti a CRPH in phon do na ananei chu iti halkhat nen hil chet pi theiding ham iti form na bolding ham ti a chu I chana ki got na na nei ta wam ti a do na ananei jin a hi le I chewa hi ama hon answer chu a hin answer chu tamata ma hi mo aken halkhat a main point ho a poimo deu ho chu kan la do a hi chewa hi nang ho he theidinga kan ta do a hi in ama hon anadon but nawa chu hi chi Federal Union Democratic Federal Union veng tup dinga chu army ki dei a hi ti a hi army hi ki dei a hi in hi chong hi hung ke form ding a hi ti a jong chu het sa na ananezin union le system veng tup dinga chu army ki dei a hi in a hin la hi chi army a pangdinga chu point thum a pikin nen a hi point thum ho hi azui deu hi chi zui theo chu kilading a hi ti a jong chu CRPH in het sa na anezin hi chi ama sapena chu a hi le professional army aban le civil ho chunga ita chu boina sim hiloding to a government ho banga hi civil to against loading civil government ki phu do ding civil in government hi a phu ding a hi ti a chu ani na a hi management of the civil government ti a jong chu ana sei kit ni na hi civilian government na heta chu ana phong do in a ban la thum na a sei be na a chu a hi le hi chiwa hi ethnic group ho za chom ho hi ki gom khoma hi chi Federal Army hi hung ki phuding a hi ti a jong chu news ho chu het sa na ananei kitnin aban le hi china a hi preparing training aban le organize hoi ta ki bola hi cho jo si ong ki su tup le hung ki announce ding a hi tai ti a chu ana seizin tu le tu a hi preparing training organize ti ho hi a chi hla lai ta a hi ti jong chu iga het theiding wa hi chlaya hi kan vel sei kit hin tin hichiwa hi ga vekit no hitin next question a he next question a do pe no hi a hi le hichi democracy charter ti chu constitution an sim tha pe no chu ethnic group koi kiloi khoma hichi democracy charter hinan si moham te a chu anadong oven ama anadon but kit na chu hichi common agreement a hi in aban la group ho jong kan sei ta in hi cho si chu ki thu to a hichlaya hichi group ho si ki thu to a chu democracy
chatar chu hung ki sim a hi ti a jong chu CRPH in het sa na na nei aban le CRPH in a sei be na a chu hi chi constitution ki sim chu CRPH in mo ke poding a hi chi chatar chunga hi CRPH mo po na a hi ti a jong chu het sa na ana nei kit in a hi aban thu do hi ga vekit no hitin ama hon a sei na a chu mi pi ho zo se hi achim ta in CRPH in I macha bol thei poi heta chu issue statement ho bo hi a bol thei jin ativin hi chi chunga hi nang hon ipi lunggel na nei wam a hi lo le I chana improvement na nei ta wam ti a chu anadong in a hi le CRPH in anadon but kit na a chu hi cho cho a ke he theme CRPH hi dictatorship mai kum som sagi langana ki umahita in hi je a chu ama ho dictatorship deilo je a hi tu a hi democracy hong ki del a hi in chi CRPH in izakai hi gam adinga gam khonunga dinga ngai to a na ki tong a hi in hi chi responsibility kila a hi in hi chu ho jo se hi asu lhap na ding political boy na ho jo se hi su lhap na dinga tu a hi pan kila jing hi ti a jong chu het sa na ananezin aban la aman a seina federalism hi iga gel banga hi bailo a hi ti a jong chu mi pi ho hinga het sa na ananei ki nin aban le hi chiwa hi chom khat wang chu phat hong lut na lai mai thei a hi in azi chu ki veng a hi thil e ball khel ding hi ki ven ja chu phat hong lut mai thei a hi in hi jong le dictatorship hi ahong ki zo thei ai le chun hi ta chu ngam ta country hi ti chu gam sung hi federal democracy ti a jong thupi ta a phon do na hong ki nei ding a hi ti a jong chu mi pi het dinga chu new so chu het sa na ananei ki nin abana hi chuwa hi a chaina ami pi ho ana het sa mi pi ho hinga a het sa nom chu a hi le CRPH in imazo si a bol thei and hevin is a chu hi chi issue statement ki hung bol ho jong chu hi chi ke ho kin hi in is a chu mi pi ho analung kham hi vin ti a jong chu mi pi ho hamon na jong ananei ki nun a hi next question hi ga avel hitin mi pi athimong mong hi crew hong ki patna hi zagup lingding ai ta in hi chi iti chanche na lai ding ham ai lo la mi pi ho hin pan I chana pan ala jing na lai diu ham ti a chu do na anane win a hi le CRPH in adon but na a chu hi chi hi sot ta pon te hi chi ki do na ki tha na ho hi ki chai wa ding a hi tai ti a jong chu phon do na anane win hi chi ba yong hi nang hon na sim anasimo win lang aban le hoi ta point hi anaveleu chun kan highlight ho hi ai jiangin is a chu na hon jon he them deu ka ta sanin ama ho hin min mi pi hon ain ko ai lo la in sungmi ahung thi a po na teng le ke hon jong ain sungmi po na banga chu ka po na no a hi in a hin la hi chi ho su lhap na dinga chu to a hi pan kela jing a hi in hi chiwang hi sot ta pon ti ti a jong chu mi pi analhamon ki nun a hi hi chi question a hi ga vekit le hon CRPH ho hin ipibola military to hin military council to hin ki ho samna na nei lo ham aban le mi pi ho hin suggest nan bol ji win gam chom ho in suggest nan bol win hi cho hi ki ho samna ga nei gol ta lew chun I lang panga I pilang panga ita chu holim na na nei di wem ki ho chamna hi na sei di wem ti a jong hi anadong win a hi le chawa hi CRPH ten don but na anapi ki no win hi chu si hi politics a hi in I chi kan highlight pe ne ga veleu chun politics is a war without bloodshed atin hi chi warong hi asai kit nin aban bana hi ta cho sein ana sim win lang ama ona sei na a chu politics hi war a hi in je a chu mi lam ho thi hi sepai hon mi lam ho a thau hi chiwang hi kingai dam thei pon te ki hei pang ta pon te ti a jong chu a sein CRPH na di ta to a hi cham na thu ki sei ta pon te ti a jong chu het sa na
ananei kit novin mi pi ho atha da no le mi athisa ho ki hei pang to ponte a hi cho zo se hi sepai hon Burma sepai ho hin answer pi deu aban le 2008 constitution asim pe no jong chu adal ha lo vai le chun ni chi hi chamna kiti momong ki sim ta ponte ti a jong chu anasai kit nun a hi itiam khatna Burma sepai ho hin hi chi chu nop na an nei kha wa aban le chatar hovel hi democracy chatar tu a sim pe no ama hon atha sim pe no hi apo mobile chun hi chi wa wang chu chamna ki seiding a hi a khuti lo wai le tu a sepai ho hin mi hi ta hi an tha jinga federal army ahung ki phu do ai le ama ho hi underground case a kisim ding a hi ti a jong chu phon do na ananei kit nen a hi aban kit na he ga ve kit ne tin Ichilaya athu do now hi ahil donation ho hi iti na mu ham public nga ko na iti na mu ham te ajo anadong oven ama hon a sei na wa hi chi tu chana hi mi pi chunga ki pa na sang ta kinai jin aban le hi chiwa tu chana active ta CRPH adinga fan hin ball ho chunga ki pa na sang ta kan pv ti ajong chu ana sein a sei bekit na chu hi chi Federal Democratic Union phudo theina dinga hi fan ho chung ki mangding a hi in aban le hi chong hi hung ki phudo paiding a hi tai Federal Democratic Union hung paiding a hi tai ti a chong chu phon do na ananei kin a hi aban kin a hi ga velo hen ama hon a do na wa hi nang hon hi chi constitution na siamo hi CRPH in constitution na siempre ano hi ungsung sung kia hi lo wai le NLD leader so hin anpom deu nam ti acho anadong ovin a hi le CRPH in asai na achu ichi ungsung suki hi ama hi mi phata hi in leader phata hi in leader pilta hi in aman jong hi ta chu anol ding ka ta san po in except thonan te nitiam khatna hi chewa resolution ho hi adai lo na pha poi ti na au mai le a phat dung zu ya he ta chu khial kit the hi ti a jong chu don but na ananei kit nun a hi to a hi a chaina question anaveo hitin mi pi holding a message ipi na pi no mam ti a hi CRPH ho anado ai le CRPH ho hin mi pi ho ki thopi na hi nasata kingai cha a hi vital ti cho ki thopi na hi nasata ngai chat a hi jingin aban le history umdan hi nang ho chunga kinga a hi ti a jong chu icheba hi phondo na ananei kit ne na hi don but na katina don but na ananei jin ngi news so hi hita hi don but na ananei hi in TUNIA hi ehon ilung thimwa ho Federal Army Federal Democratic Union ti ho chu i chan gei tam a hi lo le i pi na to ham ti ho chan gei boina tam ta i nevin tu a chu in sei sau ta ven a hi le nan sim deu ka ta sanin hi chiwa ko na jong chu na lung thimu wa na boina ho i za nam khat akil hap ding ka ta sanin hi chi chu TUNIA KUKI channel a iga sei theyu hintin COVID-19 chungchang hi hin sein na tivin TUNIA chu kaveman tapo in a hin la jing le in pat deu a hitai a hin la tu chung second wave pa hi hat le in chule gam choma state choma jong hi lockdown pat ding thua jong a savin Manipura jong hi class 5 ma pat na noilang si hi online a bolding achung lang hot bo chu offline a hi ta chu regular a kai duty a jong chu education department ho chun later ho ana the thang win mi pi school tina hi ta chu notification jong ana pv ti jong chu het a hi in hi so event nai le chun lockdown hung ki pan kit mai the a hi in mi pi ho ka mi pi ho tilhen tu chunga hi chi video ve zo se jong hin ki chi theu hitin sanitizer a hi lo le ma so jong hi hoi ta ki veng tu mote ti jong chu kan sei the hin tin hi chi KUKI channel a 30k hin na video a comment bol nai lo ho a hi wanga competition a jaunom ho chun comment anaki bol loi win ti jong chu avela kan het sa entin
tu ni KUKI channel la isei theyu hi chi chan chu hi tan te